Živeli youtuberi, jaz spet se javljam po nedolgem času in sicer šel sem malo v Avstrijo, da pogledam, če se kaj tam kaj dogaja novega, da lahko kaj kupam novega. Jaz ponavadi, ne vem, če veste, ampak jaz ponavadi tehniko tam kupujem, zato ker pri nas v Sloveniji prodaja slabšo robo, se pravi slabše kvalitete. In vsake toliko časa grem malo jaz v Klagenfurt pa to, da vidim, če je kaj pametnega, ne. In danes sem šel pogledat, nisem nič najdel pametnega, spet sem potrošil pare za razne stvari, kot so moje gluposti, moj kako bi rekel, tak hobi, se pravi zbiranje filmov na Blu-rayu. Jaz budala sebi kupil tale spet taksi, a ne Quadrofoglio, se pravi Quadrology, kakor rečejo, se pravi 4 dele taksista Francuza, ko je luduje sa onim svojim Francuzem. Ok, in bistvo tega zdaj, da sem jaz sklopil tu kameru, pa to, da jaz začnem tukaj basati, oziroma govoriti, je to, da imel sem en občutek, imel sem en občutek, da moram paziti na speed limit, se pravi na hitrost. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da sem jaz sebi ves cajt govoril, Dino, voz počas, a ne, ufati, če te radar, ampak ne, Dino, ta boli briga, odvrne muziku, štema pjeva, a ne, in pozabi na vseska. Še vklopil sem si GPS, ker nisem vedel točno, koliko je kaj omejito, a ne, pa je 100, pa je 50, pa je 70, pa je spet 100, pa 50, pa 100, in to vse tako na 50-100 metrov. In kaj se zgodi? Jaz muziko odvrnem, lepo ga pičim, tele ostrici stari, toliko mi gre na živce, Menca, krivina, on bremza pred ovinko, pa za ovinko, pizda, 8 let fucking stare gume ima, majki mi že čas je, da jih zamenjam, ker res drsi. Že opazil sem moje gume, da so pizdi na uni strani Ljubelja, ker grem jaz čez Ljubelj, da ful drsi. A kad greš na avstrijsko stran, pa ne drsi tok. In kaj ti to pove? Ja, to ti pove, da pri nas je v pizdi asfalt. Daj so kurci uni naši, kaj tam zrihta. Tukaj na tej strani Ljubelja, majki mi prav ima uno trenje. In kljub temu, da imaš 8 let stare gume, Goodyear Ultra Grip 7, nekak se drži. A čim greš na uno našo stran, pa pazi. In pač bistvo tega, da sem se spelil zdaj nazaj, a ne, jaz sem potrošil neke pare, vse skup brez veze. Peljem se, muziko odvrnem, peljem in mislim si, ajde, se bom jaz videl. Peljem se, jaz pozabam, a ne, ovo in bum! Policajec. Policajec, švabo, majke mi rumeno, modra neka uniforma s radarjem unim ročnim, majku mu kako se je lahko skrio. Pizda so znezljivi stari moj, pa gledaš pa ga ne vidiš in kar nekaj stop. Takole sem se začel trist. Joj, komi sem se ustavil, stare gume drsijo, skoraj sem ga zgazio. Ustavil se nekako uno na hitro, nič žmigavca, nič. Un si je sam mislil, fuck, umaknil se, skočil stran skor. In se ustavim jaz ko, guten tag. In on tako meni, guten tag, jaz ko, you speak English? Pa tako, yes, a little bit. Jaz ko, I'm very poor, I'm from Slovenia, please. Jaz ko, how much is tolerance? Pa tako, you drove 73 and speed limit is 50. Oh my god. Takoj me je parijel, začel sem se trest, živčan, una denarnica, kar takole. Fak, ode še pare jebem ti, budalo, što si išao u Austriju. Budalo platio, sad ništa kupio, aj, mez da sam doma bil pa gledao televiziju, jes, konju, grem se spraviti. I on gre, pogleda i tako on prav, you drove 23 over the limit. Jaz ko mislim si, majke mi, gotovo je. Vem da so bile v Austriji une drage kazne, pa to. I tako gledam, jaz se tresem, jaz ko, fak, moram vat pare od kemi, zdaj niti nimam denarja. Moram nazaj dvigovati bankomat, ići u minus, da mu platim. I kaj se zgodi, model me je prav 25. Jaz ko, I know, I was 23, how much is tolerance? On tako meni, no, it's 30, kao, it's over 30, ne, zamutio sam, pa će on prav meni 73, in 25, jaz ko, fuck, ok, jaz sam šel 23, how much tolerance? Pa on tako, no, it's 25 euros. 25 euros, čovječe, za 23 km v naselju, se pravi 25 euro, pesko njem pravim 25 euros, pa tako, yes, we are cheap. Halo, v Austriji we are cheap, v Austriji mi pravi model, policajac, we are cheap. Pa kako lahko 25 euro, pri nas bi bilo koliko, 300 euro.
Pes ko gleda njega, a je on to dobro rekel, jaz hodino, par je hitro poplačal, da se človek nov premislil, ne, jaz naberam v nekovance, dajem pa on tako meni, how much is in Slovenija? Pes ko in Slovenija? In Slovenija, they would rip off you. Jaz sem začne smejati, pravim jaz, 300 euros. In tako meni, 300 euros. Sko, yes, and my paycheck is 0 euros. In Slovenija, we young people, we have 0 euros. In tako, sam model se začne križati, tako, oh my, pa jaz ko, I'm coming to your country. It's not anymore Yugoslavia. In Yugoslavia we lived before very good. In tako, in Yugoslavia? Pa jaz ko je Slovenija now shitty place. Shitty place. Pa tako, how that come? Corruption, tajkunas, lopovos. Tako model mene gleda. Okay, give me 25. Jaz ko, here you go 25 and 5 for your coffee. Thank you very much. Adios. Majke mi, koliko mi je odlegal. 25 evrov za, ko sem šel 23 preč v naselju. Pa predes koliko je 300 evrov, 150 evrov, majku im lopovsku slovensku. Pa zdaj sploh ve, koliko nas deru. Majke mi pride mi takoj, da se odselam iz Slovenije. Majke mi takoj, da grem. Še poslušam neče fur, vamo tamo, jebate kiša, derete me na polno službe, nimam vamo tamo, delam se ko budalo, moram delati za životinje, da ne preživim, a tukaj mi 25 kazna stare. 25 v Avstriji pa imajo večjo plato, ka mi. Večjo plato in kaj to pomeni? Da je Slovenija v pezdi materni. Kva sem živčan ratu, jebem ti. Tako da ne vem, res. Dajte povedati, kva vi mislite o teh kaznah pri nas. To je katastrofa, vsak let sam večje kazne daj. A se je kaj spremenil? A se je kaj spremenil? A kaj malo manj mrzeš ljudi na cesti? Dajte povedati, a kaj malo manj? Nije, sam denar so vzeli. Vinjeta vsak let dražja, pizdarija. Registracija vsak let dražja. Vse draži. A kaj naredijo za to? Kaj naredijo za to? Nač. Lukne kurčeve, pizda. Tukaj v Avstriji se vozim, stari moj lepo, cesta lepa, a ne? Ko so pijani, morajo zavijati okoli luken, a pri nas, ko si pijan ali pa ko si trezen, pelješ naravnost čez luknje. Isto ti je. Znači, uživite, evo grem čez brdo tu ljubitelj, evo ga spet neki Beograjčan mi tukaj muti. Znači, živele jutro, pa pojete malke, hajde, živele.